I veliki pozdrav svima ljudi, danas nećemo ništa radimo, samo ću da vam pustim da odgledate ova dva replaya koje smo Miloš, odnosno Miša Wizard i ja odigrali. I za to vreme u pozadini ću da pustim neku muziku, da ne smaram, znate. I da, ako trenutno čujete nekoga ili nešto, nisam siguran šta je moj brat, on to urla. Ako tako mogu da kažem, sa drugom, na kompjuter. I ništa, hajdemo u prvi battle, a ne, to nije taj. Hajde, prvo ćemo onaj deo sa najviše executioner što smo snimali, pa smo snimali sa najviše goblina, odnosno Dart Goblin, Goblin Barrel, Goblini i ovi Spirit Goblini. I ništa, hajdemo u video. Evo, kao što vidite, ovdje sam bacio ove eliksir kolektore, kao i obično. To je ono najpotrebnije za te challenge. On je bacio Hoga i ja sam bacio ove skeleton armiju i ovog Ice Spirita. Ako ne čujete muziku, izvinjavam se, verovatno sam imao neki problem, ne znam, verovatno ću imati, nemam pojma. Znači, evo, za svaki slučaj ja ću ovdje da budem da komentarišem. Znači, evo, to kao što vidite ima sve više i više eliksir kolektora. I da, protiv executionera najbolje je sa tenkarama. I da, ako primećujete, bukvalno mi je skroz začepljen nos. Danas, odnosno jutros, probudio sam se, kažem, evo, već smo počeli, kažem mami, kao, mama, pošto imam problem sa tim sinusima, skoro su mi očepljeni ove nozdrave. A to se retko kad dešava. I dobro, ona bila u fazonu, thank you God. Ništa. Ajde sad da gledamo battle. Ajde klon, jesam bacio? Jesam. Evo, vidite koliko je bilo executionera. Ništa, sad idemo na onaj video sa goblinima, da. Nećemo na 4, evo samo puta 2 za sad. Dok ne počnem se. Ajde se puta 4. Odnosno u četvrtom, što bi se reklo. Evo, i ovaj challenge, ako mogu da dodam, bio je sasvim uspešan. Snimali smo i ono najviše skeletona. Ne znam, da, snimali smo. Brate, ono bilo cijela igrica mi zakočila. A to je uvijek tako kad bacite ti tako puno trupa. A ovako kad bacite puno eliksir kolektora, nije to tako. Evo, mislim da ćemo se tu negdje da počnemo. Da, ovdje, koliko se ja sećam. I da, čak ću da usporim. Evo. Ipak neću. Evo, na 4. I evo, tu smo počeli sa goblinima. Evo, vidite. Ovdje je valjda klon. Spear goblin. Što sam ovdje radio, re? A Gloral Gentle gađo. Evo, jebem ga. To ne volim Royal Gianta jer baš on gađa te ove eliksir kolektore. Sam nisam svestan, ne sjećam. Tu Miša mi kaže, mislim inače Bridžane Bieber, kažem, ajde baci klon. Bilo mi namešteno na ove Dart Gobline. I ja, znači bukvalno ja samo gledam, mogu da bacim bukvalno. I on kaže, jebi ga posle.
Ništa ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Ako vam se svidio, bacite like, share i subscribe. Također napišite nam šta biste željeli da snimamo. Ja imam nekoliko tamo ideja, samo jedne. Znači, da igramo protiv klana, znači Traksovci. Oni su, mislim, najaktivniji i jedan od najboljih klanova u kojoj sam ikada bio. Gledajte, ja sam 48. Gledajte koliko imaju donacije, 500, ja 200, evo ovaj 300, 200, 400, 500, 555, ovaj ima 299, 300, 500, ovo skoro 600, ima tamo gore iz Legendary oni od 1000, evo već ovaj ne, on je veoma aktivan, uvek ga vidim, Mata, evo, profesionalizam, zna se bre šta je profesionalizam. Evo, 1000, a to još ne znam kad se ovo restartovalo, pre sat dva, ne znam tačno kad, i već vidite koliko smo aktivni. Nije pre sat dva, više malo. I imali smo 10 od 10, to je logično, mislim, podrazumeva se za ovako aktivan klan. Ja sam tek posle ušao u klan, zato imam 0 krunica. I da, mislio sam da se kao borim protiv Miša i ja, da se borimo protiv klana kao Dušan Car King and Miša Wizard vs Traksovci. Znači, tako nešto sam mislio da napravimo, ali to bi kako vi želite. I ništa, to bi bilo to. Evo Miša zove i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav, pozdrav i za tebe Miša.